Chasalo Tipra Motha Bodolni Twidulmwng 14 Bodhjungnagar Wakkinagar Constituency ni Lefunga Amchaini Tipra Motha Bodolni Tangnogo Bodolni Bana Tisamani Bisingtwi TWF ni Philba Foundation de Palaijakha Manjakha TWF ni President Sagarika Debbarma Central Committee ni Adongjwk Nupur Debbarma YTF ni Adong Debbarma no Karwi Kubun Adongrok Chasalo kok tuma thumna rongni bwskango kok sanani thangai TWF ni President Sagarika Debbarma saka bisiburum ni haikeno Chasalo bo TWF ni Philba Foundation de Palaijakha abo haikeno Tipra Motha Bodolni Bodol shikangni simino habo bagrano logiro samung humung khlai tongkha hnai abo haikeno Chasalo Lefunga Tipra Motha Bodolni Tangnogo Philba Foundation de Norogoi Bodolni Bana Tisamani Bisingtwi cake cutting Palaijakha de bisiburum abo haikai de ini de flex posting khaimane emne bisi busu tomoka kha puilano khungkusung jorao chini media ta koksongna hambai jeng tabuk bai bisik baro muinai tini 6 June প্রত্যেক বছরনি 6 June जों chini TWF ni foundation de Palaijakha dङ taklai bege 5 বছর সম্পূর্ণ উঠা जों अब हाइखेनो जों बसर बसरनो chini TWF ni foundation देना हंगाय जों कोनो समय हंगाय जों कदरखे काइसा कम्युनिटी हल chini बुरि रंगनो तैनाय वन डे सेमिनार हायखाबा जों कक सालायो हंगाय हायखाबा जों chini जे आमचाइ रगो गरै रंगनो जों हामिया जाया तंतंनाय रंगनो बसों चुबावो इभेन जों हॉस्पिटल रगो तंनाय रंगनो बसों जामुं नमों किसारवो तायाबनि साथे साथे स्कुल रगो थांनाय जों जेरै रंगनो कपि ता कलम रगो जों बागलायो अब हाइखेनो जों दाबो सुजाते पालाय दङ हाइनो हाइ ताकलायबो जों अब हाइनो जों दिनै अर जागा लेफुंगा पार्टी अफिसो दिनै फ्लैग पोस्टिं पाइखा अबनि आगोलो जों केक काटिं खालायलायनाय गा अबनि परे जों दिनै अर आइनि बिसि दङ काइसा अर बुधजंगनगर नि आं साइमानो बुधजंगनगर फ्रावसा हामिया दङ सा हामिया जों दिनै नगबो थाङै जुबायनाय गा अबनि साथे साथे ताकासा मकाम पारियावबो दङ फ्रावसा हामिया न हामिया जों परमबो थाङै जुबायनाय Chini Ani Chini ang Sagarika Debbarma ang West District ni TWF ni President. Report Chini Khorang.